Juan mo banta karina. Sialo. Bapak inang sini ke kelengan nami marang idi kepe merbekas. Bersampang deket merlolo ate ngodiri, buiding kita pejumpa ibas acara Pepalung Ate. Ikanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nerang makding ku pesakat kami sukutan keluahanen. Bersodip mo kita asada tong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permasih ate. Pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibagasan tendin simbadia ini, ibas sukutan enda. Amin. Renungan tasi dari ibuku renungan wasiat nai, si berjudul Kepercayaan. Si bagian indo kelapihan simbadia, imosi tersurat ihe berbindu 10 sada, ayat sada so ayat telu, dekat ayat 10 telu so ayat 10 sibah. Janah nat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat sada si mendok. Hukum kepercayaan i, pos niate ngoi tersengat si harapan, jana pemetohan pasti, tersengat si makdeng didah. Bekita karinana siniku kelengi kami ibagasan Yesus Kristus. Lot deba kalak Kristen beranggapan, merkitekan kepercayaan na, boy ngo dapat karinana sini kelemukan Athena. Mela oda dapat sah kade sini kelemukan Athena, tanda kala oda percaya ngoi. Melalot kepercayaan nai, karina sini pidona, iwe Tuhan. Tepat ngo pengantusin si bagidi? Pengantusin si bagidi oda tepat, karena oda karina sini percinta ukurta, kenah iberai Tuhan. Karena kepercayaan, berkaitan mi Jehovah, imo benar ni karina si bende, dekat si benar. Kumernanei, kepercayaan pekenah berkaitan dekat pengharapan si oda meralumi kelemon ni Jehovah. Imo sini pertegas ibas surat Hebrean. Surat Hebrean menerangkan kade mo arti percaya. Asa mengantusi kita, kade sini suratkan Heber tersengat iman i. Perlu mau kita perdatekan tokoh-tokoh iman. Contoh, Habel, Henok, Noah, dekat Abraham. Karina tokoh iman i mengikutkan kade sini kelomokan Jehovah ibas ngeluna. Asa karina harapenna sendalan dekat lemoni Jehovah. Genep kalak si memes mengulakan kata ni Jehovah ibagasan geluna, dapetan pengantusin sirim baru. Ia percaya, iman barang pe kepercayaan, odados bagai si kita terang kendai. Iman barang pe kepercayaan, imo perangi si mengui Jehovah. Isa kalak si meriman, to iya mula karina harapenna, sendalan dekat lemo ate ni Jehovah. Pasti ngo ia loi Jehovah pengidonna. Bersodip mo kita. Mendok lias ate ngo kami kumerna katamu simbadiai o ali Tuhan. Dakwen nami moi. Pegegohi mo kami merkita tending. Iwagasan gelar Yesus Kristus mersodip kami pakko. Amin. Bagi mo renungan tasi dari ulang lupa ki subscribe, like, jangan dibagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkitekan i kita karinana, enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba i kadi. Tuhan Yesus permendebasa emosi masuk-masuk kita karinana. Juan-juan membantah. Shalom.